Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano mu makuru dudahwema kubategurira ndetse no kubagezaho. Bifurije kugubwa neza abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Bifurije kandi gukomeza kugira intangiriro nziza z'uyu mwaka wa 2026. Gahunda zanyu zizabashe kugenda neza uko mwaziteguye ndetse n'uko mubyifuza. Munyemerere mbabwire yuko hakomeje kumvikana ibiturika byinshi mu mirwano ikomeye cyane ndetse imirwano ikaze biramukiye mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ukomeje kugaragaramo umwuka w'intambara mu buryo budasanzwe nyuma y'uko hari ingabo nyinshi z'abarundi zongeye kuva by'umwihariko mu Burundi zikazongeye kwinjirira mu cyaga cya Tanganyika ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hataramenyekana umubare wazo, ariko izi ngabo zikaba zigomba kwihuza ndetse no guhuza imbaraga n'izindi ziherereye muri Baraka zoherwa muri batayo zigera muri 2. Aba bombi bakaba bagomba guhuza imbaraga n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo gukomeza guhangana n'umutwe wa M23. Ibi kandi bibaye mu gihe umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru aherutse kugirana nabo yumvikanye avuga yuko ingabo z'abarundi zikibarizwa ku butaka bwa Kongo, ndetse anavuga yuko rwose ingabo z'abarundi zigifite amasezerano manini cyane n'ingabo za leta ya Kongo, ibikomeza gushimangira yuko izi ngabo zizakomeza kugaragara muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe n'ubundi ibintu bizakomeza kuba by'umwihariko byifashe nabi cyangwa se mu gihe aya masezerano azarangirira. Uraza kunyemerera kandi nitse ku byo yaje kugenda akomeza ku mipaka ihuza Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuza Uburundi ndetse n'u Rwanda. Reverend Ndikuriyo yumvikanye avuga yuko imipaka yose izafungurirwa rimwe mu gihe umutekano uzaba waragarutse. Icyakora impamvu zatumye iyi mipaka yombi ifungwa ntabwo ari impamvu zimwe, n'ubwo Burundi bukunze kugenda bugerageza kugenda bugira byinshi busobanura ndetse bunagira ibyo urwitwazo bagira ku bijyenda n'ifungwa ry'iyi mipaka. Ndabashuje mwese kandi bifurije kugira ibihe byiza, bifurije kumererwa neza cyane. Munyemerere turebere hamwe aya makuru azindutse avugwa, aya makuru akomeje kugenda agaragara, amakuru nk'ibisanzwe yibanda ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba uri mu Burundi ndagushuje, niba uri mu Rwanda ndagushuje, niba uri muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwifurije kugubwa neza, mwifurije kumererwa neza cyane. N'abandi muri bwota amasimbi mwese reka mabwire ngo mukomeze kugubwa neza, ndetse ni nako mbahaye ikaze muri aya makuru azindutse avugwa. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda nditse subscribe kugira ngo uwambere mazajye wadukurikira, utange igitekerezo, ukande like, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda ku makuru aremereye cyane abakomeje kugenda avugwa, yibanda ku bikomeje kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe amakuru aremereye cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa. Biravuga yuko ingabo z'abarundi nyinshi zongeye kwinjira cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho rero, kandi akaba akomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo by'umwihariko bishimangira ko ingabo z'abarundi zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bigendanye n'iyi mirwano. Bivuga ko ingabo z'abarundi zongeye by'umwihariko kwinjira mu cyaga cya Tanganyika, ndetse ngo intego yazo no kwinjira zigafatanya ndetse zigahuza imbaraga cyane cyane n'izindi ngabo zisanzwe zibarizwa muri Baraka, nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibingibi kandi bikaba bikomeza kongera umuvuduko w'intambara, iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura isura ndetse intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Amakuru yihuta cyane kandi akomeza gushimangira ndetse no kuvuga yuko iyi ntambara by'umwihariko umwanya n'umwanya ishobora kongera guhindura isura. Mu gihe hakomeje kuvugwa amakuru agendanye no kuza kw'izi ngabo z'abarundi, biravuga ko hano mu mujyi wa Uvira mu nkengero zawo habyutse humvikana ibiturika biremereye cyane, ibishimangira yuko icyuka kitari cyiza gikomeje kugenda kigaragara. Umwe rero mu ngabo z'abarundi FDNB utashatse ko imyidondoro yitangazwa ku mvu z'umutekano we yagize ati ingabo z'abarundi ziracyari hano ndetse zizakomeza kuba hano ku bw'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Uyu yumvikanye avuga yuko kandi intego zabo ari ugukomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 ndetse no guhangana n'umwanzi wese Uburundi tifuriza Uburundi cyiza. Uyu nguyu yavuze yuko kandi ibikoresho bamaze kubihabwa, ndetse anavuga yuko imisada
imbunda yose yakenerwa yamaze kugenda iboneka, maze avuga yuko igisigaye ari uguhangana n'umwanzi mu buryo budasanzwe ndetse n'uburyo bwose bugaragara, haba mu kirere, haba ku mazi, haba ku butaka. Yavuze yuko kandi bazahwema ari uko ingabo by'umwihariko zo kwa Ntare Rushatsi zigaruye amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse avuga yuko icyizere zagiriwe by'umwihariko cyo kugira ngo izi ngabo zikomeje gucunga umutekano ari kimwe rero mu bizakomeza gushingirwaho mu rwego rwo kugira ngo ibintu bikomeze kuba byakomeza kugenda neza cyane. Umutekano wongeye guhungabana ariko rero mu buryo bukomeye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2025 humvikanye ibiturika byinshi ndetse n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba bukomeye cyane abaturage bo muri ako gace nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru yizewe kandi aturuka i Uvira agaragaza ko ayo masasu y'ibyo biturika rero byumvikanye cyane cyane mu bice bya Kigongo ndetse n'ahitwa Katongo ndetse no mu tundi duce two mu misozi ihanamiye umujyi ahazwiho kuba by'umwihariko ingirakamaro mu bigendanye n'umutekano ndetse n'igenzura rya Uvira. Bivuga yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cyane cyane ingabo z'abarundi arizo ziri imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho zongeye kugaya ibitero ku mutwe wa 23, aho bivuga ko izi nyeshyamba zaje zifite abasirikare mu nkengero z'uyu mujyi, ibikomeje gushingirwa bivuga yuko kandi uruhande rwa leta ya Kongo cyane cyane bifashwemo n'ingabo z'abarundi bashaka kwigiza uyu mutwe inyuma ibirometero byinshi cyane muri imirwano. Mu buhamya kandi bwamaze kugenda bushyirwa ahagaragara bwatanzwe nabo muri societe civile, baho umwe yagize ati mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026 imbunda ziremereye cyane ndetse n'izohereje zakomeje kumvikana mu bice bya Kigongo ndetse n'ahitwa Katongo ndetse no mu misozi iri hafi y'umujyi wa Uvira. Abaturage benshi bagumye mu ngo zabo kubera ubwoba bwinshi. Turi kumva yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo harimo n'abarundi benshi aribo baramutse barasa ku mutwe wa 23 ndetse iraswa by'umwihariko ryo kuri uyu mutwe ngo rigendanye no kwigiza inyuma, mu gihe n'ubundi leta z'umwe za Amerika zari zarasabye ko bagomba kwigiraho inyuma bavuye mu mujyi wa Uvira ibirometero bigera kuri 75 byose. Aya makuru kandi akomeza avuga ko hari ihangana rikomeye cyane riri kubera by'umwihariko hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23 rikomeje kugaragaza imbaraga mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'intara. Iyi mirwano kandi ikurikiye indi yabaye ku munsi wabanje tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho muri utu duce habereye ihangana rikomeye cyane. Amakuru by'umwihariko abivuga yemeza ko M23 ku munsi w'ejo yahuye n'uruva gusenya, aho by'umwihariko yasubijwe inyuma cyane mu gihe yari hanganye n'ingabo za leta. Ibintu byakomeje gutera impungenge ku mutekano w'abaturage ndetse uyu mutwe ngukomeje gusombirizwa cyane cyane nyuma y'uko leta z'umwe za Amerika nazo ziherutse by'umwihariko gusaba yuko uyu mutwe ukwiriye kuva muri uyu mujyi wa Uvira ugasubira inyuma. Kugeza ubu ariko kandi nta mibare yari yemezwa y'abahitanywe n'iyi mirwano iratangazwa ku mugaragaro, ariko abaturage bavuga yuko ubwoba ndetse n'ihungabana bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi, mu gihe umutwe wa M23 uvuga yuko wifuza kugarura amahoro n'ituze n'umutekano, mu gihe ukomeje gushinja ingabo za leta ya Kongo ko byabananiye kuba bagarura amahoro n'ituze. Abasesenguzi mu by'umutekano bo bagaragaza ko by'umwihariko umutekano ukomeje kuzamba mu nkengero za Uvira bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'akarere kose ka Kivu y'Amajyepfo, bikaba byanateza kwiyongera kw'impunzi n'abimukira imbere mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo nk'u Burundi. Kugeza ubu Burundi buvuga ko umaze kwakira ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi ndetse banavuga yuko nta buryo buhari bwuzuye bwo kuba bakomeza gufasha izi mpunzi. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'itangazamakuru kandi zo zivuga yuko mu misi mikeya ishize zahuye n'ibibazo biremere cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ndetse zinashimangira yuko ibibazo zikomeje kugenda zihura nabyo ari ibibazo biremere cyane, ndetse kugeza amagingo aya ngaya bakomeje kugenda bahura n'ibara riremere cyane ryo kuba badafite aho bakinga umusaya, ndetse bakagira n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byiganjemo kuba batabona amazi meza ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku bikenewe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga.
Ibi byose bikomeza gutuma rero by'umwihariko imiryango itegamiye kuri leta yiganjemwo iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeza gusaba ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko hakwiriye kuba hashyirwaho by'umwihariko ingamba ziremereye cyane mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba hagarukanwa amahoro n'ituze ndetse n'umutekano, ndetse bagasaba yuko umutekano wagarukwa mu buryo bwihuse nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi reka nkomereze ku makuru akomeje kugenda avugwa mu kiganiro n'abanyamakuru yerutse gutambuka by'umwihariko yagiranye n'abanyamakuru mu gihugu cy'u Burundi. Nyiriteka Reverend Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi yumvikanye akomoza ku bigendanye n'imipaka nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ngira ngo mwese murabizi neza yuko rwose muri 2024 mu ntangiriro z'umwaka ari bwo Burundi bwafashe by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yo ku butaka nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ahangaha kandi by'umwihariko bidatinze muri 2025 bongeye gufunga indi mipaka ihuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Nubwo kandi bihagaze bityo nanone uruhande rw'u Burundi rwongeye gukomoza ku bigendanye n'ifungurwa ry'imipaka muri iki kiganiro n'abanyamakuru, aho bagarutse n'ubundi ku bigendanye n'iyi mipaka, maze umwe rero mu bayoboye uyu mugambi uri ku butegetsi cyangwa se iri shyaka riri ku butegetsi akaba yaravuze yuko ibigendanye n'ifungurwa ry'imipaka rizajyana cyane cyane n'ibigendanye n'uburyo umutekano uzaba umeze cyangwa se uburyo umutekano uzaba wifashe hano murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ni ibyavuzwe na Reverend Ndikuriyo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. N'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rizwi nka CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yagaragaje ko iki gihugu nta gahunda gifite yo gufungura imipaka igihuza na Uvira, maze ashimangira ko atumva icyo abarundi bashaka kujya gukora muri uriya mujyi cyangwa se muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko Burundi bumaze igihe bwikoma cyane cyane umutwe wa 23 ndetse umutwe wa M23 nawo mu matangazo menshi wagiye usohora wagiye wumvikana uhanganye cyangwa se by'umwihariko guterana amagambo n'u Burundi ukavuga ko ingabo z'u Burundi zikwiriye gukomeza kwivanga mu bibazo byano ku butaka bwa Kongo. Ni nyuma y'uko kandi ku itariki 9 Ukuboza kwa 2025 leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kavimvira ndetse na Vugizo ihuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ihuriro rya M23 ryari rimaze gufata umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo uhana imbibi n'u Burundi, ari nabwo rero iyo mipaka yombi inakoraho. Ku ruhande rwa Uvira kandi umupaka uhuza uwo mujyi ndetse n'u Burundi by'umwihariko ni Kavimvira, mu gihe u Burundi bwo buwita Gatumba. Ndikuriyo kandi yashatse guhuza impamvu z'imibanire y'u Rwanda ndetse n'iy'u Burundi yatumye muri 2022 imipaka yabwo buyifunga ndetse n'ifungwa ryo wa Gatumba. Ati ni ibintu rero bisanzwe kuba rero umupaka wa Gatumba ufunzwe uzafungurirwa rimwe rero ni duhuza n'u Rwanda. Ati ntimukomeze kuvuga ngo ejo nzajya muri Uvira uzajyaho gukora iki, mufate indege bazashyireho rero byandika ikibuga cyazo muri Uvira, mujye muva i Bujumbura mujye muce hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika, igihugu kirindwa mu buryo rero bwose bushoboka. Ati nimukajye mufata rero ibintu mu buryo rero bworoshye cyane. Abarwanyi ba M23 kandi bavuye mu mujyi wa Uvira, nubwo binavuga ko kandi batavuyeyo mu buryo bugaragara, bari mu nkengero zawo ku itariki ya 17 ndetse na 18 Ukuboza 2025 mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro hagati y'uwo mutwe ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bibera i Doha muri Qatar. Icyakora abandi bavuga yuko kuva muri uyu mujyi byaturutse ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa ry'uwo mujyi kandi ryakuriye nanone kutumvikana mu Burundi ahanini bitewe no gutsindwa kw'ingabo zabwo zari zifatanyije n'inyeshyamba z'abazarendo ndetse n'ingabo za RDC. Ifungwa kandi by'umwihariko ry'imipaka ihuza Uvira ndetse n'u Burundi ryagize ingaruka muri iki gihugu, kuko rero uwo mujyi ari wo by'umwihariko uturukamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bijya i Bujumbura, cyane cyane bikomoka ku buhinzi, bikomoka
haba kuri peteroli, amavuta n'isukari ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mbashimira mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mbifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, mbifurije kugubwa neza, amafu, amafufu ndetse n'amafaranga bibafubike.